reka ngusuze cyane umukunzi wa The Quick Times News, ka twizere ko uramutse neza kandi ibintu byose ari amahoro. Reka turebe uko ibintu byagiye bigenda n'uburyo ibintu biramutse hirya no hino. Twerekeze mu gace ka Kikuku, teritwari ya Rucuru, hari ku itariki 9 Kamena 2026. Mu ruzinduko yari arimo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto ari kumwe n'intumwa z'intara zirimo Remi Segihobe, umuyobozi wungirije w'ibiro bya guverineri. Yari kumwe kandi na Semikore, umuhuzabikorwa ushinzwe ubukangurambaga. Yari kumwe na Lumumba, umuvugizi wa guverineri. Yari kumwe kandi na Henry Musagara, umujyanama wa guverineri. Alice nawe ni umujyanama, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye basuye ibiro by'ubwami bwa Bwito. Inyubako y'ubuyobozi nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa AFCM 23 iherutse kwibasirwa n'ibitero by'indege zitagira abapilote, bivugwa ko byagabwe na leta ya Kinshasa bikangiza cyane ibikorwa remezo byayo. Bakigeraho intumwa ziyobowe na guverineri Bahati zabonye uburemere bw'ibyangiritse, aho inyubako y'ubuyobozi yangijwe ku buryo bugaragara, bigira ingaruka ku mikorere y'inzego z'ibanze muri ako gace. Mu ijambo rye, guverineri Bahati Musanga Erasto yagaragaje ko yifatanyije n'abayobozi b'ubwami bwa Bwito ndetse n'abaturage baho muri ibi bihe bikomeye. Yongeye gushimangira ko azakomeza kwegera abaturage, kumva ibibazo byabo no gukorera hamwe nabo mu gushaka amahoro, umutekano n'iterambere ry'akarere. Yasabye abaturage gukomeza kugira icyizere no gukorana n'ubuyobozi mu rwego rwo kongera kubaka ibikorwa byangiritse no gukomeza imibereho isanzwe. Ni inkuru y'uruzinduko rwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi Erasto, nk'uko mugenda mumubona umaze iminsi mu bikorwa byo kuzenguruka areba uburyo abaturage bameze ndetse n'aho bagiye baherereye uko ibintu bimeze. Rero avuga ko n'ubundi ibitero bimaze iminsi bigabwa hariya muri Kongo byagize ingaruka zikomeye cyane. Murabibona inyubako basuye ni inyubako yangiritse y'ubwami bwa Bwito nk'uko nabikubwiye. Bona bahageze nk'abayobozi bose babirebera hamwe ibyangiritse, ndetse yanasabye abaturage ko bafatanya kugira ngo bongere basane ibyangiritse ndetse ibintu binagende neza. Navango ni ikintu cyiza rero muri iyi ntara n'ubundi cyazo muri akarere, ko bakomeje kwirwanaho ndetse no kuba bakubaka ibikorwa remezo byagiye byangirika cyane, ko banavuga ko leta ya Kinshasa itabaniye igenda ibagabaho ibitero bitandukanye. Kandi iyo urarebye ubona koko ari byo, kuko ni leta ya Kinshasa bashinja ibintu nk'ibi by'ibitero, ariko bikarangira n'ubundi batagize n'icyo babivugaho, byibura ngo babishyire mu cyo bavuga ko atari bo. Umuntu atanabura kuvuga ko ari bo babana bikoze, kuko nyine n'ubundi ni uko byagenze. Komeza gukurikira, reka mbagezo ijambo ryose yavugiye hariya, ubundi mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi tugomeze tubane mu biganiro biri imbere. Walipiga bombe hapa moja, wengine wakapiga mraia hapa chini. Ndio maana tunapatikana hapa kuona hizo shida zilishika raia. Labda pengine niulize sana. Leo umetoka Goma, umekuja Nyanzale, umekuja Kikuku, kwa nini? Kuna shida zenye raia wetu kama hizo. Nitaendelea haiko Nyanzale, haiko Kikuku, tutatoka hapa tutaendelea nafasi zingine. Tuwe shida zote zenye kila siku na tuone kama tunaweza tuwasaidie. Kuna watu ambao wanasema ni wakimbizi hapa na mnasema kwamba warudi kwao. Nini kilipitika na nini mnaamua? Nawaza komanda brigade tusikia Kenya alisema basi kwenye kulikuwa shida, leo hii tuko meleta security, wenye wako wakimbizi kwenye tulishaleta amani, tuko na waambia warudi kwao, waache kuwa wa refugee mu nchi yao, warudie kwa shamba zao, waende walime wafuge.
Ujumbe kama tatu unatolea wakazi wa Kikuku ni ujumbe gani na kwa nini? Ujumbe ni ninatolea raia yetu, ya kwanza ni ya security, waungane na jeshi yetu kuwapatia habari kwa wakati. Ya pili ni kuambia wao vijana wenye wako nakimbia pembeni ya FDLR walimwanga damu kwa Rwanda, waachane nao. Aba babiana wenye wako pamoja nao wakuje kwa jeshi yetu, itawapokea kuje wende Rumangao, tuwafundishe ile ujinga yenye iko ndani yao, kwani leo hii ujinga yenye iko ndani yao ni kuiwa. Wanakuwa wanakutana na wewe, wanakutosha manguo, wanakunyang'anya mbuzi yako, wanakunyang'anya kondoo yako, wanaenda wanaikula. Wanaikula, wakuje waende wajifunze jeshi, tulete amani sisi wote. Wengine ujumbe ya tatu ni kufundisha watu mmoja. Kuna fasi mwingine hapa wanaita Kasharira, wabandi wanakuja wakiiba. Kuna community mbili, kuna Wanande na Wahutu. Wahutu kama Wanyaturu wanakuja wanaiba ile mwingine. Wanande wanawaeleza, nyinyi mlileta ndugu zenu kukuja kuiba. Wamaimai wakikuja iba, wale wengine wanawageuka wanawaambia, na nyie mlileta wamaimai wakuja wakiiba. Wale wamaimai wako pale kumletea Wanande hikiwatuma pale, na wale Wanyaturu wako pale kama Bahutu waliwatuma pale. Wale wabandi wote tukanisha sawa wabandi, lakini waache tenganisha operasyon yetu. Message yenye mnaweza kupatia wajue kama wakuwe ini, wale wabandi basibaachanishe, wale wabandi basibatenganishe, wajue kama ni watu mmoja. Kabila yetu haiko kabila ya Kongo, kabila ya watoto wa Nord Kivu, kabila ya watoto wa territoire ya Rutshuru ikuwe ya Kongomani. Wakuwe watoto wa Nord Kivu kabila yake kuwe, watoto wa Nord Kivu kabila yake kuwe Kongo, olie ikuwe ya kubagabula. Ndio wengine wanasisitiza kuhusu FDLR. FDLR mwa hizi eneo ni mingi sana. Wa FDLR wako hapa ndio wao vijana Wanyaturu wako nakimbia pamoja nao. Tunawaambia wa FDLR hapa haiko kwa. Wanamaliza plus de 30 wako kwa nchi yetu. Nchi yao ni Rwanda. Warudie Rwanda, waache raia yetu. Kama hawaache raia yetu, tutaendelea bawinda mpaka siku wa mwisho atarudi kwa. Liwali wa jimbo kwa mwaka huu, unafikiria kama kukipa ambapo tunaweza kukua raia umewaona? Umejisikiaje kuona usalama umerudi ama umesikia mashabia? Nawaza kuko changement kila mwezi, kila siku kuko nakuwa changement. Jinsi tulikamata Bwito na jinsi leo iko changement. La fois passée kuonyesha tuwama na ninapita hapa, ulisikia témoignage ya commandant brigade walishafanya operation. Kuna mingine za mingi sana zenye tulishatosha ndani ya FDLR na wale wakina wazalendo. Leo hii raia wako narudia kwa vitu vyao. Nawaza kila siku kuna babiana wenye wako natoka kwa pole, na tunaita babiana wenye wako kwa pole wakuje waungane na sisi, waachane na FDLR, waachane na gouvernement Tshisekedi ya ubaguzi wa ukabila, waachane na nani na president wa Burundi mwenye na badanganya, bakuje tujenge kwetu, tujenge nchi yenye ina ubaguzi, tujenge nchi ya kupatanisha watoto wa nchi yetu, ya kupatanisha watoto. Leo hii tuko mu collectivité ya Bwito, tujenge nchi ya kupatanisha hapa watoto wote wa Bwito wakuwe ini kwa mtu mmoja. Liwali wa jimbo, tuzungumze kuhusu huyo kiongozi wa wazalendo ambao tunataka kuhii. Hili liwali wa jimbo, Dumia atakuja hautamfunga. Cha kwanza tutamfundisha ile bubandi yenye iko kwa kichwa yake ya kuua watu itoke kwa kichwa yake, akuje sawa. Wengine tujenge kwetu, hatutamfanya kitu. Na wengine wenye hawako domi, ninapata wakati sasa ya kuambia kama wa journalist waliana wote wao wa viongozi wa wazalendo watoke kwa wakuje tujenge. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane, kuri miliyoni 250. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri. Izo nzu ukazigurira rimwe kuri miliyoni 250. Ibiganiro biremewe, uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba
wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho ngaho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema aharereye hano i Masaka, hafi n'ahari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya n'uwawe nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze.